menjual-jual abang bakso. Manis kan? Iyo. Kayu dua kue bang bakso. Makan doa, makan nanggonan dek karo bang bakso. Tapi maaf bang bakso, lah terkena dengan rayuan du mama tigan. Lang. Dengan kata maaf bang bakso. Manis kekena semanisna Manis kin krina bro karowe nande karo ateku nander lalaku terbayang juari iya oh nginget kena ateku enggo bual kame matigan go bual ke kame matigan oh turang nande karona oh turang beriting onde iyo ente bugula Jawa manisna roti sarikaya manisen kuakap kena mahaga baju raja emas ras permata tunggung setunggungna tunggungan pakai kena oh turang nande karona andai oh turang cantik manis iya cantikin oh turang mama tigana oh turang si majin pesekna me majin kembang oh majin peseka lu suruh ubah kamar rasaku bang agak-agak tindu aku bang sosmed enak bang iyo roti epe sama kia Srikayana iya manis seneng apa kekena nande karo manis kin nande karo lah nanti sama istri kan roti manis nande karo bandingkan roti juga nggak kemain bue peta mandu Srikaya bang lah manis adilalit cirem nande karo lah nggak terendu bang cirem nande karo seh manisna manis kekena manisna iyo turang mama tiga artiku ngenelang lalaku terbayang suari nander ingat kena hatiku jadi oh turang mama tigana oh turang si majin pesekna ente bugula Jawa ente bukin bang gula Jawa semanisna roti serikaya manisen kuakap kena tetap nge manis berukaro apa kacirem na bange ada baju raja emas ras permata tunggu iya oh tunggungan pakai kena oh turang mama tigana
aku terkena ning kundai ya. Ya. Salam Goyangkan ya. Manfaat Rina. Apa itu kita lakukan ke depan? Salam kompak selalu Ran. Salam Tegar. Salam kompak selalu Bang Tigan, Mama Tigan, si mejin-mejina, si kesek-kesekna.